posljednje 4 godine, kada smo ovdje riješili problem koji je ključan, to je rafinerija, kada smo imali različni program koji mogao bi trebalo da podrži mnoge infrastrukturne projekte, ovdje zaista može samo onaj krenuti svoj grad. Od Tito Derventi vidite da je tamo 40 miliona načinnih pokupio, uredio, porušili grad, obnovio, a ovdje čujem nije ni elementarne stvari rešiti. Zaista, sad mi žao je krivo što sam ja prije 4 godine bio neopretan i dozvolio da bude kandidatura kako sam se odlučio. Vjerovao u to da treba da se okupimo, da je važno da se okupimo, uvijek je važno da budemo zajedno. Nisam znao sve ovo i žao mi je što sam izgubio 4 godine na glupostima koje ništa nisu dali velike. Danas Republika Srpska živi u znamenju SNSD. Prije 2 sata sam došao